iyo umuntu ahagaze kuri ruhuha bwana munyamakuru uba urangiza Bujumbura hakurya yawe uba ubona Tanganyika munsi yawe uba ubona Uvira n'uriya muhanda wose ufite imbunda nini ya Katyusha urashobora gutera ibomba rikagwa muri Tanganyika cyangwa rikagwa muri centre ukuye kuko ibyo twe tutabikora tuzi yuko hari abaturage nubwo hari umwanzi rero nukuvuga ngo turi ku misozi domina cyane ireba hasi n'ubu ngubu rwose n'ukurikirana urasanga mayimayi zose zirimo zimanuka na FRDC yo ntinaheruka rero kariya karere kose tukaba twarabashije kukigarurira ari umutuzi kindi cya gatatu nuko rero umwanzi wari warafasha ko karere yatumaga brigade yacu n'abaturage bacu bari muri gahororo rero iyo tuvuga gutyo mw'indondo ya gahororo iri hejuru yaza aho bita za Kiriba za Runingu za Sange hariya haje kwegera za Gatogota uje akamanyura. Yes, nibyo wabyumvishe neza Afande Rugabo guturuka mu ngabo za MLDP kwirwaneho yamaze gushyira ukuri umucyo kubimaze iminsi bivugwa. Ubu tuvugana amakuru aremeza neza ko izi ngabo zatwirwaneho ndetse zamaze kuba zikontorora ibice bitandukanye nyuma yo kwigarurira imisozi ya za Gahororo ndetse ubu tuvugana Sange, Runingu n'ibindi bice bitandukanye yamaze gutangaza neza ko bisa naho biri gukontororwa n'iki gisirikare cyatwirwaneho. Ubu inkuru igezweho iravuga neza ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kongera kumeneshwa kirukanwe mu bice bitandukanye. Amakuru akemeza neza ko abasirikare b'u Burundi bameneshejwe birukanse amasigamana bongeye kugaragara mu bice bisa naho ari ibice bigana hafi n'umupaka w'igihugu cyabo, kandi amakuru aremeza neza ko nk'uko byatangajwe na Afande Rugabo yamaze kuvuga neza ko ubwo yatangazaga ibijyanye n'uko urugamba ruhagaze ndetse naho imirwano igeze, uyu mugabo ndetse yaje gushyira umucyo yagize ati nk'uko mwabyumviye uyu akaba ari umwe mu bakurikiranira hafi ndetse ubu uri kumwe n'abasirikare ku mirongo y'imbere ku rugamba, ati twebwe dufite ubushobozi bwo guhurasa ku butaka bw'u Burundi kandi izi ni imbunda bidasaba indende cyane zirasa kure kuko dufite ubushobozi bwo kurasa mu ntara ya Tanganyika ndetse Jumbura neza mu isantre, ariko ntabwo tubikora kuko tuzi ko hari abaturage nubwo tuzi ko hari aduyi. Ibi rero bigasa naho bigaragaza ko twirwaneho ikomeje kugenda ikora ibitendo bye ariko yirinda guhungabanya umutekano w'abaturage. Ibi ngibi biri kuvuga mu gihe ingabo z'u Burundi zongeye kumeneshwa zirukanka amasigamana mu bice bitandukanye nk'uko byagiye bigaragara. Bamwe bemeza neza ko igisirikare cy'u Burundi ubu ngubu gisa naho kirimo kiraririra mu myotsi nyuma yo kugerageza byanga none mama 23 ndetse bivugwa neza ko ariyo yabanje kuba yakubita icuncumura izi ngabo izimanura kuri imisozi ndetse zirukanka amasigamana maze twirwanaho nayo ikaza kungamo mama 23 igasubira mu birindiro. Bisa naho aba basirikare batwirwanaho bakomeje kurwana ku burenganzira bwabo ndetse barwana ku burenganzira bw'abaturage nk'uko byamaze kugaragara. Ingabo z'u Burundi zo zisa naho ziri ku rugamba wa peke cyangwa se zonyine kubera ko mayimayi ndetse na wazarendo bari gufatikanya ni bamwe mu bagiye babatenguha cyane kuko FRDC nk'uko Afande Rugabo yamaze kubidutangariza FRDC yamaze kwirukanka amasigamana ntabwo iri kubarizwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibi rero nibyo biri kunaniza abarundi ku buryo byamaze kumenyekana neza ko ingabo z'u Burundi zirukanse nazo zikaza gusiga ibirindiro, benshi baguye nzira, ibikoresho byinshi babitaye maze twirwanaho yongera kwibikaho zimwe mu ntwaro igomba kwifashisha muri uru rugamba. Imirwano irakomeye cyane ariko kandi igisoda cy'u Burundi nyuma yo kohereza abasirikare bakomakomeye kuri ubu butaka bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, by'umwihariko abamaze iminsi mu bice bya Fizi, ibice byegereye umujyi wa Uvira ndetse no mu mujyi wa Uvira kugira ngo baze kureba uko urugamba ruri gukorwa ndetse babone uko bakomeza kugenda bapanga byinshi cyane. Byamaze kumenyekana neza ko burya nabo bahavuye igitaraganya nyuma yo kumenya neza ko bari kugabwaho ibitero ndetse n'ama 23 nyuma yuko Fizi imwe muri etage bivuga neza ko yari hotel yari icumbitsemo bamwe mu basirikare bakomakomeye b'u Burundi ndetse n'ingabo za Congo bari mu nama yo kureba icyakorwa yarashweho na drone ya mama 23 aho banemezaga neza ko umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka w'u Burundi akaba yarahawe inshingano zo gukurikirana izi ngabo ziri ku butaka bwa Congo. Uyu nta wundi ni Generali Muzinga nawe byavuguze ko ashobora kuba yaguye muri icyo
gitero gusa haje gusangwa atari we wapfuye ahubwo hapfuye abandi basirikare benshi cyane bari kumwe nawe. Ibi rero byatumye iyi nama ndetse isa naho irangira igitaraganya. Abasirikare bari gukora ibyo bahisemo, bisa naho nta mwanzuro uhamye bigeze bahabwa ku bijyanye no kuba bari bafashe ibice bitandukanye bagashaka kubigabamo ibitero. Ubu tuvugana rero mu 23 irimo iradivancing ikubita ikukumba itababariye. Benshi bakavuga neza ko iki gisirikare gisa naho gifite imbaraga, kiri motive ndetse kiri gushaka kubanza gukura mu nzira abo bahanganye ndetse abayobozi babo. Urupfu rwa Afande Etienne ejo ku butaka bw'u Burundi twararababwiye, bisa naho hari ibintu byagaragaje ko uru rupfu rwari rwapanzwe na 23 nanone bikagenda bica intege abasirikare benshi mu gisirikare cya leta y'u Burundi bakomeje kuba boherezwa muri imirwano. Ubu tuvuga na 23 yo ntabwo iri kuvuga byinshi cyane, ahubwo irimo irataka ikubita itabarira ikukumba nk'uko amakuru abigaragaza. Ko kandi bamwe bakanemeza neza ko urugamba ruri kugenda uko 23 bishaka, isa naho ariyo iyoboye kugeza kuri ubu ngubu. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya leta ya Congo basa naho bamaze kwifata amapfubyi. Ni mu gihe ku munsi w'ejo harashwe indege yari ijyanye imiti mu bitaro bya za Minembwe. Benshi bavuga neza ko izi ngabo za leta ya Congo ari sakirirego zikoze yo kuba zahanura indege itarimo abasirikare ndetse indege ya gisivile yari itwaye imiti ijyanye ku mavuriro. Ibi rero byagaragaje ubugome ndengakamere ndetse no kugerageza kwica abaturage byagambiriwe. Ibi kandi byarakozwe isi yose birebera, ariko irarucikarumira. Ibyo 23 ivuga neza ko ari byo byayihagurukije kugira ngo igende irebe ko yagira ikikora. Ubu tuvugana ibice bitandukanye birimo birumvikanamo amasasi, ibintu bisa naho bitongeye korohana gatoya. Kapiteni Etienne yishwe urupfu rutunguranye cyane nyuma yo kugwa muri ambushi ikomeye cyane, maze imodoka yararimo ikaraswa urufaya, maze 23 igahita ikoresha tanka cyane nini intambara. Igifaru cyarasaga kure kugira ngo abaje gutanga umusada bataza kuba baza kwisanga batangiye kurasa 23 operasiyo ikagenda nabi cyangwa se igatakaza abasirikare benshi cyane. Niko byagenze. Operasiyo ya 23 yaje kugerwaho nyuma y'uko abasirikare baguye muri ambushi mu buryo mu by'ukuri batatekerezaga, ndetse ambushi ya 23 isa naho yabaye ambushi ariko bamwe bayiburiye izina, kuko n'ambushi itakorewe mu mashyamba, ambushi yifashishijwe mu buryo busa naho ari ugukoresha ubwenge budasanzwe. Reka nze nkubwire ibyabaye kuri uyu mugabo Kapiteni Etienne. Bivugwa neza ko yari yahawe inshingano ndetse na General Muzinga ukuriye ingabo z'u Burundi zirwanira ku butaka kugira ngo amubere mu bice atagombaga kumenya ikiri kujya mbere. Amakuru agaragaza neza ko mu by'ukuri ibice bitari bisanzwe biberamo imirwano, ahubwo 23 yabyegereye kugira ngo itege uwari wese uko yari izi neza ko igisoda cy'u Burundi kizagerageza kwinjirira mu bice bisa naho bikikije uyu mujyi wa Uvira. Ubu tuvugana twavuga neza ko izi ngabo z'abarundi zakoze igisa naho ari ugusura tere ndetse bakagenda bareba aho bazajya banyuza zimwe mu ntwaro zizaba zitegeye ibice bitandukanye birimo igisirikare cya 23. Ibi rero nibyo byaje gutuma benshi mu barwanyi b'abarundi baza guhabwa misiyo yo gucunga umutekano w'uyu mugabo ufite ubunararibonye Kapiteni Etienne w'imyaka 42 nk'uko amakuru yagiye abitangaza, dore ko hagaragaye namwe mu mafoto yagomeje kugenda acicikana ku mbuga ngurukana bumenyi. Ubu rero hagaragaye ikimeze nkaho ari ugutungurwa ndetse no kudakora ibintu uko byakabaye bikorwa mu buryo bwa gisirikare. Ubusanzwe iyo hari umuyobozi nk'uyu Afande ukomeye cyane bagomba kumucira inzira, hakoherezwa itsinda risa naho ari ry'abasirikare b'abakomando bajya kureba imbere niba nta kibazo gihari, ko kandi baba biteguye guhangana mu gihe bakubitanye n'umwanzi batari biteguye. Ibi nta byakozwe uko bumvaga neza ko ibintu ari amahoro. Nicyo cyaje gutuma rero uyu mugabo aza kwisanga mu ntambwe 18, ndetse ibyaje gutuma hahita hasangwa abasirikare ba 23 bari binyegeje mugabo mu bice bisa naho bigoye kumenya aho bari.
bitewe n'uko aba basirikare b'Abarundi kandi batari bohereje itsinda ry'abasirikare basanzwe bagenda ari 4 cyangwa 6 kugira ngo bamenye niba nta mwanzi uri imbere. Haje kubaho ikimeze nko gutungurwa ku buryo bukomeye cyane, kuraswa imodoka itiraswa n'amapine, maze kugira ngo uyu mugabo ayivemo biza kugorana cyane. Ubwo yageragezwaga kunyuzwa mu muryango wo ku ruhande rwo hepfo n'abamucungiye umutekano, niho yarasiwe ndetse umurambo we ugwa mu muhanda. Bamwe bavuga neza ko 23 kimara kubona neza ko imaze kubarasa, haje igifaru cyayo. Amakuru akavuga neza ko gishobora kuba cyanamunyuze hejuru, kuko hano hari hamaze kuba ikimeze nka jamu, imodoka zigera kuri 3 zose ziri mu muhanda, zimwe zangiritse, amapine yatobaguritse nyuma y'imirwano yari imaze kuhabera. Abasirikare bananirwa gukura umuyobozi wabo hano ku kibuga cy'imirwano. Byose biri kuba ndetse bikaba bikurikirana ndetse bigakomeza kugenda bitera benshi cyane kwibaza ikiri kujya mbere mu ngabo z'u Burundi zikomeje kugaragara nkaho nta mbaraga zifite, ndetse zikagaragara nkaho bisa naho ari ukurwana byabihishe. Ubu tuvugana rero abarwanyi b'u Burundi bakomeje gusa naho batsindwa mu mpande zose, ariko urupfu rwa kapiteni Etienne we rusa naho ruri buze kuvugisha benshi cyane. Nyuma y'urundi rupfu kandi bivugwa neza ko ari umusirikare ukomeye cyane mu gisoda cy'u Burundi Lieutenant Kano, nawe wiciwe muri ibi bice, ariko ibice bikaba atari ibice bimwe, ariko byose ni muri Fizi ugana mu mujyi wa Uvira. Nanone reka twihute cyane twigire muri Plaine de Ruzizi mu nkengero z'umujyi wa Uvira, ahakomeje kumvikana ikimeze nkaho ari amasasu y'imbunda nini. Amakuru yamenyekane neza ko hari ingabo za 23 zari zagabweho igitero n'abawazarendo ndetse bari kumwe n'ingabo z'Abarundi, ariko bisa naho cyari igitero kidakomeye cyane, ahubwo 23 yakoresheje imbaraga z'umurengera kugira ngo abangaba ibasubize inyuma ndetse ibakubite nta mpuhwe. Ibi rero byakozwe ndetse binagerwaho kuko abasirikare benshi cyane ba wazarendo bagaragaye birukanka amasigamana, abaturage nabo babahinduru mu bice bagendaga banyuramo. Amasasu yababanye menshi, 23 itangira gukoresha ibimeze nkaho ari ibiroketi yakubitaga mu bivunge byabo, maze bakagwirirana nk'ubushwiriri. Ibi byose bikomeje kugenda bigaragaza ko 23 ihagaze neza mu bice byayo, ndetse nta wagomba kuyisukira uko yiboneye. 23 ikomeje gukora igishoboka cyose ngo iburizemo umugambi w'izi ngabo za leta ya Congo, kandi gakomeza gukora ibyo aribyo byose ngo ikomeze gutera igihombo gikomeye cyane ingabo z'u Burundi zikomeje kohera abasirikare kuri ubu butaka. Ibi rero biraza kugenda byemezwa n'ibimenyetso bikomeje kugenda bigaragazwa. Bamwe bati igisirikare cya 23 gikomeje gukubitira mu cyico bitewe nuko gifite amakuru yuzuye y'ibijyanye n'ibiri gutegurwa n'igisirikare cya leta ya Congo. Bamwe bati oya, igisirikare cya leta ya Congo gisa naho cyananiwe urugamba n'Abarundi baje mu kubicira abakomandazi byabaciye intege, kuko 23 imaze kwica abakomanda barenga 4 bari bayoboye ingabo z'u Burundi muri ibi bice ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho 23 yeruka no kugera amajanja. Umugabo w'umukuru w'ingabo z'u Burundi zirwanira ku butaka General Muzinga wari uri muri ibi bice, nawe wagabwe igitero gikomeye cyane, maze Imana ibasha kumurokora. Ibi byose biraza kugaragaza neza ko amakuru ari kugenda ajya hanze yose ari kwerekana byinshi cyane mu bisa naho ari bitari bisanzwe kuri iyi mirongo y'imbere ku rugamba. Ku murongo wa telefone ubwo abaturage baduhaga amakuru batubwiye ko 23 yagaragaje urwego rw'imirwanire rudasanzwe. Nta muturage wigeze uhungabana cyangwa se ngo agire ikibazo, ndetse nyuma yo kurasa kuri iyi kampu y'abasirikare, iyi drone yongeye gukata iragenda, ariko ngo yari ku muvuduko udasanzwe kuko n'abagerageje kwirasa barasaga ubusa mu kirere. Ibi rero abaturage bakavuga neza ko 23 itigeze ihungabanya ubuzima bw'umuturage n'umwe, ko yaje ifite target y'ibyo ishaka gukora ndetse irabikora, ndetse ibasha kurasa muri iki kigo nk'uko amakuru yagiye abigaragaza. Ibi rero byose biremeza neza ko ibisa naho ari ibintu biri kuba kuri ubutaka ku gisirikare cya leta y'u Burundi bikomeje kugenda bibagaterera nzamba ka nyina wa nzamba.
Amasasu yo ni menshi ariko yiganjemo ay'imbunda ntoya, bisa nkaho nta marokete manini yigeze akoreshwa, nta kijyanye na drone cyangwa se ikindi gitero cyo mu kirere kigeze gikorwa, yaba ku ruhande rw'ingabo za leta ya Congo ndetse no ku ruhande rw'ingabo za M23, uretse ko bivugwa neza ko igisirikare cya leta ya Congo cyahamagaye gisaba ko cyatabarwa mu bijyanye no kuba hakoreshwa drone maze bakaza kurasa kuri M23 ikaza kuva muri ibi bice bikikije uyu mujyi wa Baraka, ariko ntabwo byaje kubakundira ibyo baje kuba bafata nkaho batitaweho, ariko guhita bifatira ibikoresho byabo, ibikoresho nabyo badashobora gupakira ngo babitware kuko ubwoba ni bwose. Barakeka ko M23 ishobora kubitambika ndetse kugira ngo ize gusigarana izi ntwaro ndetse n'aya mabogisi y'amasansu menshi cyane yiganjemo ay'imbunda ntoya. Ubu tuvugana rero bisa nkaho ibintu byahinduye isura, amazi ntakiri yandi. AFC M23 nibyo koko ifatikanyije na Twirwaneho bakomeje kugerageza gukoresha tekinike na taktike z'urugamba kugira ngo babanze kuba bakura mu nzira ibi birindiro bisa naho biri mu birometero bikeya yaho bafite, maze ibirindiro nimara kuhava umwanzi azajya kongera kwiregurupa aza bamureba maze biborohere cyane. Ibi rero bari kubigeraho cyane ndetse dore ko nta n'impuhwe barimo bakubita batababariye nk'uko byagiye bigaragara mu bice bitandukanye. Abasirikare b'u Burundi bongeye kugaragara basa naho bari guhungana igihunga kidasanzwe. Twimanukire hano mu mujyi wa Uvira, amabariyeri 3 akomeye y'ingabo za Wazalendo ndetse n'ingabo z'Abarundi yose yarituwe na M23 nyuma yo kwapurika force zidasanzwe kuri izi ngabo kurasana gukomeye cyane, maze biza kurangira umuhanda mugari winjira mu mujyi wa Uvira nibura ibice bitageze mu kilometero hari bariyeri 2 bivugwa neza ko arizo zari zikomeye kurusha izindi, ndetse n'indi ya gatatu yamaze nayo kurimburwa na M23, maze abaturage bakaba bongeye kugira urujya n'uruza nk'uko bigenda bigaragara. Iyi bariyeri zikimara gukurwaho kuko zasaga naho ari hamwe muho ingabo z'u Burundi ndetse na M23 barwaniye, ariko hagaragaye Wazalendo bivugwa neza ko ariho zamburiraga abaturage bavuye kurema amasoko ndetse n'abandi bavuye mu mirimo yabo, kuko kwatambukaga wasabwaga kwerekana ibyangombwa ndetse bakanagusaka, byaba ngombwa akagira ibyayo basigarana. Ubu aha habohowe ni nyabagendwa cyane, M23 yamaze kubikora kandi yabigezeho. Benshi baravuga neza ko ubu izi bariyeri zari zarashyizweho kugira ngo zifashishwe gukontorora ushobora kwinjira mu mujyi wa Uvira niba koko atarimo maneko cyangwa se umutasi wa M23 cyangwa se niba nta gikoresho cya gisirikare yinjiranye. Ubu rero M23 mu gukora izi bariyeri ishobora kongera umubare w'abatasi cyangwa se n'abandi bayifasha muri uru rugamba mu buryo burindire gite baherereye ku butaka bwa Uvira. Ibyatangiye kugaragara nkaho abasirikare b'u Burundi bari mu mujyi wa Uvira batari sefu cyane, baraza kuba babona abantu bari kumwe umunsi ku munsi, nyamara bararirwe gutandukanya abaturage n'abasirikare bakomeza kugenda babaneka nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. M23 noneho bisa naho itari gufata ibice yitezeho kuba yagumana, ahubwo gukoresha strategie zose kugira ngo inanize abo bahanganye mu rugamba maze baze kwikura muri iyi mirwano. Nibyo kandi niko biri kugenda bigaragara. Amakuru aremeza neza ko ubu tuvugana mu mujyi wa Uvira dushobora kumva inkuru yemeza neza ko intare zamaze kongera kuwinjiramo. Bigenze bite kugira ngo uyu second lieutenant Everine nk'uko amakuru abitangaza aze kuba yafatwa na M23 ndetse afatirwe ku rugamba? Umusirikare nk'uyu mu gisoda cy'u Burundi n'umwe mu baba bakomeye, ariko nawe yatunguwe cyane. Ni mirometero 3 turutse Fizi mu isantere, aho bivugwa neza ko uyu ariko ashobora kuba yagambaniwe na bamwe mu bafatwa nk'aho ari abaturage. Benshi bakeka ko bashobora kuba ari ibyitso bya M23 bibarizwa mwari ya makaritsiye. Uyu yararimo agenda ari kumwe n'ingabo zimucungira umutekano, habaho ikimeze nko gutungurwa n'urufaya rw'amasasu yanyuraga imbere n'inyuma.
biza kurangira uyu mugore nk'uko byagiye bitangazwa kuko nta wafashe amashusho y'uko byagenze, gusa hagaragaye ifoto ye yamaze gutabwa muri yombi na 23. Abasirikare 6 bari bamucungiye umutekano baje gusa naho bamanitse intwaro ubwo 4 bari bamaze gupfa. Ibintu biza kurangira uyu mugore afashwe ndetse yitashyirwa mu pick-up ya 23 yirukankirizwa mu bice na n'ubu utapfa kumenya. Ariko kandi ibi byose abaturage babivuga babonye amasasu menshi cyane anyuranyuranamo, bafata umwanzuro wo kwirukanka bava hafi y'ayo masasu. Ibyinshi ntabwo babashije kubona uko byagenze nk'uko bagiye batanga amakuru, gusa inkuru ikomeye ndetse inababaje yamaze gutaha hakurya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ndetse nanone uyu ni umutwaro ukomeye cyane, bivugwa neza ko Tshisekedi yongeye kwishyiraho wo kuba akomeje kuba ahabwa ubufasha bw'abasirikare b'u Burundi, nyamara bagakomeza kugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba mu gihe ingabo ze zitari tayari kurinda umutekano. Abarundi ni bamwe mu bakomeje kugenda bagaragaza neza ko batishimiye na gatoya ibiri kubaho ku mirongo y'imbere ku rugamba. Uyu second lieutenant cyangwa se Lieutenant Everine w'imyaka 38 nk'uko bitangazwa, asize abana 3 ndetse n'umugabo. Bivugwa neza ko n'umugabo we akora mu nzego z'umutekano ku butaka bw'u Burundi, ariko ntabwo tugeze tumenya inzego z'umutekano akoramo, niba ari igisoda cyangwa se ari igipolisi. Gusa igihari nuko uyu yamaze gufatwa. Reka tureke gukoresha imvugo ko asize kuko aracyariho, aracyahumeka kuko ntigeze yicwa. Gusa ubu tuvugana abana be n'umuryango we muri rusange bari ku butaka bw'u Burundi hariya katikati i Bujumbura mu ivire. Byamaze kumenyekana ko nabo iyi nkuru yamaze kubageraho, ariko kandi byongeye kuba igisebo ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi. Amakuru aragaragaza byinshi cyane, bisa naho ari urucantege rukomeje kwitura ku ngabo z'u Burundi zikomeje gupanga bapangurura ibyo zigerageje gukora byose bikaburizwamo. Ubundi wakibaza ngo uyu yaraje gukora iki? Nubwo atari mu basirikare wavuga ko bakomeye cyane, ariko umusirikare ufite ipeti rya Lieutenant nawe batangira kubarwa nk'umusenior officer nk'uko bigenda bigaragara mu nzego z'igisirikare cy'u Burundi. Ibi rero biraza kugenda bituma benshi bakomeza gutinyura urugamba. Hari koherezwa bamwe mu basirikare bakomeye mu gisirikare cy'u Burundi kugira ngo baze gutanga ibitekerezo ku bijyanye n'uko urugamba rugomba kumera, kuko 23 igomba kwamburwa bimwe mu bice yamaze kwigarurira. Mu gihe benshi bavuga neza ko iki gisirikare cya 23 ibyo cyamaze kugenda gikora bisa naho ari ibintu bidasanzwe, kuko cyamaze kuzenguruka umujyi wa Uvira. Ubu tuvugana nk'uko byatangajwe n'umwe mu bayobozi b'umutwe wa MLDP twirwanaho izi ngabo z'abanyamurenge, baravuga neza ko bo bitegeye umujyi wa Uvira neza, bongeye gufata andi makaritsiye ndetse no ku mabarabara nka route 5. Aha hose bongeye kuhagaba ibitero ndetse birukana ingabo za leta ya Congo, ariko bashimangiye neza ko kuri uru rugamba ku mirongo y'imbere hatari kugaragara abasirikare b'igisirikare cya leta ya Congo benshi, ahubwo higanjemo bamwe mu barwanyi b'umutwe wa Mayimayi ndetse na FDLR, akaba aribo bari kugenda bahangana umunsi ku munsi. Ibi byose birakomeza kugenda bitanga ukuri kw'ibiri kubera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru ari akavuga neza ko inkundura abarundi bari gutegura iri gusa naho ibagaruka rugikubita, kuko abasirikare bakuru mu gisoda cy'u Burundi baje kwiga ikibuga ndetse ngo banatanga amabwiriza banerekane ibigomba gukorwa, bari guherwaho ndetse bakaza kugenda baraswa. Ibyo benshi bashimangira neza ko hashobora kuba harimo ikimeze nk'akagambane muri iki gisirikare cy'u Burundi, utanga amakuru ndetse agasa naho anayatanga ku mwanzi bahanganye ariwe 23. Inkuru zirasobanura byinshi cyane, zerekana neza ko abasirikare benshi cyane ku rugamba bakomeje kugenda bahungira mu bice bitandukanye uretse route 5 cyangwa se barabara rya 5. Amakuru avuga neza ko ibice uyu mutwe wa twirwanaho na 23 bamaze kugeramo ni ibice uturutse hariya ku butaka bw'u Burundi ndetse Bujumbura katikate mu rwa mukuru. Bavuga ko bafite intwaro nyinshi cyane zishobora kurasa ku butaka bw'u Burundi ndetse kuko hari haduyi cyangwa se umwanzi wabo, ariko bagashimangira neza ko ibi batabikora kuko ubu bazi neza ko ari ibice birimo abaturage. Ibi rero bakabivuga bavuga ko batirengagije neza ko ingabo z'u Burundi zabateye, ariko ntacyo bashaka kugira icyo babikoraho ngo baze kuba barasa ku butaka bw'u Burundi. Urugamba rurakomeye. Uyu second
Lieutenant Everine we ibyo ntabwo turuza kumenya uko biza kugenda, niba aza kuba yakicwa cyangwa se akagirwa imbohe y'intambara. Ibi byose biraza gushyirwa ku mutwe wa Perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, ugomba kugira icyo akora kugira ngo 23 ibe yarekura abasirikare b'Abarundi yafashe, nubwo bisa naho bizamusaba ikiguzi kiremereye cyane. Nkubwire uko indege yahagurutse ndetse na gahunda yari ifite nuko yahanuwe kugeza kuri ubu ikaba yamaze kwitura hasi, ku buryo yatangiye no gufatwa n'inkongi y'umuriro igice kimwe, ariko bikaza kurangira izimijwe, ariko abarimo uretse babiri barokotse, abandi bivugwa neza ko bitabye Imana kuko igice cy'imbere cyose cyamaze kwangirika nyuma y'uko indege yarashwe no kugasuzuguro gakomeye rwose. Yarashwe n'imbunda ya 12, ibintu bidasanzwe, ndetse indege abari bayitwaye basa naho biraye cyane bakagendera ku butumburuke butari ubwo hejuru. Ubundi izi ndege ziraswa n'amakompura ndetse n'amaroketi aremereye cyane. Imbunda nka 12 nubwo nayo itoroshye guhanura indege, bisa naho uba ukoze ikintu kidasanzwe. Nibyo byabaye rero abasirikare b'Abarundi, ibibabayeho bisa naho bakubiswe n'inkuba. Indege yari ihagurukiye rwose ije gusa naho izana abasirikare bagomba kwifashishwa, ariko kandi n'ibikoresho by'itumanaho bivugwa neza ko byasaga naho byabaye ibyibura muri izi ngabo bitewe n'uko itumanaho ryinjiriwe. Iyi ndege rero yo mu bwoko bwa Apache helicopter, iyi ni indege ubundi busanzwe ibifite imbunda enye, imbunda ebyiri kuri buri ruhande ugereranyije, kuko abazikoresha bafite ibikoresho bya gisirikare bafasha kureba hasi mu butumburuke ubwo aribwo bwose, ndetse bakaba bareba n'uri hasi byarimo bakamenya ibice bari buze kurasamo bitabagoye, kandi ikaba ifite umuvuduko udasanzwe. Ikaba yakifashishwa no gukora iperereza kuko ifite ibyuma bifata amashusho, gukurura neza kugeza n'agashishi kari ku butaka kaba gashobora gufatwa. Ibi byose rero bisa nkaho bibaye impfabusa. Iyi ndege rero yarashwe n'umusirikare bitaramenyekana igice yararimo, gusa ni ibice byo mu mujyi wa Uvira, ariko kandi biravugwa neza ko harimo 23. Abandi bati izi ngabo nazo zirimo ziritera kuko harakoreshejwe imbunda mu bwoko bwa 12 kugira ngo irase iyi ndege, ibintu bitari bisanzwe cyane. Ariko kandi ibi sibyo byabaye ikibazo, kuko si ubwa mbere 23 yahanura indege y'igisoda cy'u Burundi, ahubwo ikibazo cyabaye Abarundi bakomeje guhaguruka. Abaturage bo ku butaka bw'u Burundi bamwe na bamwe, by'umwihariko abatuye Igitega, batangiye kugenda bavuga neza ko igisirikare cyabo gikomeje kumara ibikoresho ndetse n'abasirikare babo bashirira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bisa naho batangiye kwinuba ndetse bagaragaza neza ko batishimiye imiyoborere ya General Evariste Ndayishimiye, perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, usa naho iyi ntambara yigize ku rwego rwo hejuru, akaba ari nayo mpamvu nawe akomeje kugenda ayihuriramo n'ibihombo bikomeye cyane. Amakuru aragaragaza byinshi cyane mu bisa naho ari ibimenyetso byemeza neza ko General Evariste Ndayishimiye ubu none asa naho adafite byinshi cyane byo gusobanurira Abarundi. Indege yahagurutse abaturage benshi cyane bayireba, dore ko yanagendaga ku butumburuke butari ubwo hejuru. Abarundi bati ibikoresho byacu bya gisirikare birimo biracunga umutekano. Nibyo koko, ntibamenye ko indege yoherejwe ku butaka bwa Congo yahise inahanurirwa. Ibintu bisa naho byakomeje kugenda byibazwaho na benshi. Ubu tuvugana rero ntabwo amakuru menshi cyane y'indege arajya hanze, gusa byagaragaye neza ko ari agahinda, asa naho ari igikuba cyacitse muri izi ngabo. Nibyo koko byabaye ibintu bidasanzwe, ariko kandi hagaragaye ibindi bimenyetso bisa naho bica amarenga ko uyu mujyi wa Uvira igisirikare cy'u Burundi n'ingabo za Congo ibyo 23 iri kubakorera bisa naho yazengurutse iri kubakanda gake maze ikaba yatangira kubacanaho umuriro, mu gihe baba bamaze gucika intege nta ramforo n'ibindi byose bashobora kwifashisha, kuko imihanda yashoboraga guturukamo ubufasha bwa gisirikare ubwo ari bwo bwose isa naho yamaze kugotwa, ndetse 23 yashyizeho abasirikare bayo ku mabariyeri, ndetse ibice nka Poezero umanuka werekeza mu mujyi wa Uvira, ibice bya Mikenke n'ibindi bice bitandukanye bigana mu mujyi wa Uvira. Ibi rero biri gutuma abasirikare b'Abarundi, yaba umusada w'ingabo, umusada w'ibikoresho ndetse n'abagomba kuvurwa, byabaye ibibazo bikomeye cyane.
bibutsa ko hakomeje kugenda humvikana abasirikare benshi cyane bayoboye muri uru rugamba bari kugenda bitaba Imana. Ibi nabyo bikaza kugenda bica intege abasirikare basigaye ku mirongo y'imbere ku rugamba nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Ibintu ntabwo byoroshye cyane na gatoya, ariko kandi urugamba wo kurutsinda we ari kugenda agaragara, kuko ubu tuvugana iki cyumweru cyonyine ingabo z'Abarundi zimaze kugwa kuri ubu butaka ni bakuru gusa bagiye bagabwaho ibitero mu operasiyo atandukanye ndetse akaza kugera ku ntego. Tshisekedi afite bamwe bamurwanya muri leta ya Kinshasa byamaze kumenyekana. Ibi ni ibintu biteye ubwoba n'inkeke kuri uyu mugabo uri kugerageza guhindura itegeko nshinga ngo aze gukoresha amatora ya referendum maze kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu yongera byemererwe. Ibi bivugwa neza ko ari byo biri gutuma benshi cyane bamutega imitego kabone n'abahafiye bari bashinzwe umutekano we. Ndabikubwira uraza kumva iyi operasiyo ikomeye cyane ariko itagenze neza ku bayipanze, kuko bisa nkaho perezida w'igihugu cya Congo yaraguye neza mu mutego, aho benshi bavuga neza ko asimbutse urupfu ku buryo bwa burembe. Ibi ndabikubwira ariko ndanakubwira ko ubu tuvugana ku mirongo y'imbere ku rugamba mu bice bitandukanye by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, igisirikare cya M23 aho gikomeje kwesurana ku buryo bukomeye cyane n'uyu mutwe wa FDLR ndetse na Wazalendo, ndetse tutibagiwe n'ingabo z'Uburundi. Hongeye kubera ibitendo bikomeye cyane. Niki kibaye gitumye ingabo z'Uburundi zongera gusubira inyuma? Bimwe mu bikoresho byabo byongeye gufatirwa n'uyu mutwe watwirwaneho ndetse ufatikanyije na M23. Ibi byose ni bimwe mu bikomeje kugenda bitera ubwoba cyane. Ingabo z'Uburundi zisa naho zongeye kwikorera amaboko. Havumbuwe bumwe mu bubiko bw'intwaro nabwo bivuga neza ko zari munsi y'ubutaka mu bice Abarundi bakontorora. Ibi byaje kumenyekana ubwo imirwano ikomeye cyane yaberaga mu birometero 3 gusa uturutse mu mujyi wa Uvira, yaje gutuma abasirikare b'Uburundi birukanka amasiga abana maze M23 iza kuba ivumbura izi ntwaro, aho yazivumbuye iri kumwe n'izi ngabo zatwirwaneho. Amakuru aremeza neza ko igisirikare cya twirwaneho nk'uko byagaragaye, bamwe mu basirikare ndetse biganjemo ab'igitsina gore basaga n'abafite intwaro zigezweho ariko ziganjemo imbunda ntoya, bemeza neza ko ari intwaro zambuwe leta y'u Burundi, ndetse ubwo n'abasirikare b'u Burundi kuri ubutaka. Ibi byose bikomeje kugenda biteza intugunda zikomeye cyane, ariko kandi tutibagiwe ko byose biri guhita bigira ingaruka Bujumbura na Gitega hakurya kwa perezida w'igihugu cy'u Burundi. Inkuru nanone nyamukuru, reka manze nkubwire ko ubu tuvugana nyine perezida w'igihugu cya Congo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo aho aherereye numwe ngo mu bari mu mashimwa akomeye cyane, ndetse ashima ko yari yagenewe kuba yakicwa ariko bikaza kurangira Imana ikinze akaboko. Uyu mugabo mu busanzwe benshi baravuga neza ko yamaze kugira benshi bamurwanya, ndetse bakomeza kugenda berekana neza ko badashyigikiye na gatoya ibikorwa bye uko byagenda kose. Bamwe bakavuga neza ko itsinda rikomeye cyane ryiganjemo abakire ndetse n'abandi banyepolitiki bari kugaragaza neza ko Tshisekedi atagomba kongera kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Ibi kandi bisa naho kumwitambika byakoroha, kuko kugira ngo yiyamamaze byonyine azabanza gukoresha amatora ya referendum kugira ngo yerekane ko abaturage aribo bamusabye ndetse ko bamutegetse kongera kubaha amahirwe yo kubayobora. Ibi rero nibyo biri kurwanwa na bano batavuga rumwe na Tshisekedi. Amakuru aravuga neza ko ibi byose biri kuba mu gihe Antoine Felix Tshisekedi Chilombo nawe yarahitanywe, ndetse nk'uko bitangazwa ko yari yishwe mu buryo bw'amaherere. Amakuru aravuga neza ko Tshisekedi yagabweho igitero gikomeye cyane hafi neza n'ibiro by'umukuru w'igihugu, ubw'imodoka ye yarashweho ndetse ikimeze nkaho ari ikigrenade cyangwa se rokete ariko ntoya. Ibituma benshi bavuga neza ko ibi byose biri gukorwa na bamwe mu bamurwanya kandi b'ikinshasa. Hari abarengereye bakavuga neza ko M23 iri mu maoperasiyo akomeye cyane. Ibi nta wabihamya kuko bisa naho ari ibintu bigoye kugira ngo M23 ibe yaba igeze Kinshasa. Gusa igishoboka n'abasesenguzi mu bya politiki bakomeje kuvuga neza ko hano M23 ibikorana na bano bari kurwanya Tshisekedi kandi inshuti ze za hafi. Ibi byo benshi bavuga neza ko byo bishoboka ndetse binahabwa amahirwe. Iyi modoka ya Tshisekedi bivugwa neza
neza ko ubundi uretse ko yagize amahirwe ubundi yakabaye yasandajwe n'iyi rokete ntoya, ibyahise binagerageza kugirwa ibanga, ariko n'ubundi ntabwo byari bukunde. Iki gice ntabwo kiba kirimo muvoma, ni igice kigendamo abakomeye cyane werekeza neza ku biro by'umukuru w'igihugu. Bisa nk'aho ari cyo cyatumye abaturage benshi cyane badahita bahuzura ndetse ngo banafate amwe mu mashusho, kuko igiturika kikimara guturika nibwo hagerageje kuza abaturage bahurura, ariko bisa nk'aho bakumiriwe ku buryo bukomeye cyane, dore ko benshi bari banagize neza ko perezida w'iki gihugu cya Congo Tshisekedi yaba ahise ahasiga ubuzima, ariko imodoka yari arimo amakuru avuga neza ko itagize ikibazo gikomeye cyane ku buryo nawe yashoboraga no gukomereka. Ubu Tshisekedi ni muzima, ariko benshi bemeza neza ko yamaze gusimbuka urupfu, aho benshi bari kuvuga neza ko n'ubundi rusibiye aho rugomba kunyura, kuko aba bari kumurwanya ni aba hafi ye, bazi muvoma ye iyo ari yo yose ndetse basangira nawe. Ibi rero bikaza kuvuga neza ko hari bamwe rwose bari kumurwanya i Kinshasa, bamwe mu nshuti ze ndetse babarizwaga muri iyi guverinoma ya Kinshasa. Kapiteni Etienne bivugwa neza ko yari yahawe inshingano ndetse na General Muzinga ukuriye ingabo z'Uburundi zirwanira ku butaka kugira ngo amubere mu bice atagombaga kumenya ikiri kujya mbere. Amakuru aragaragaza neza ko mu by'ukuri ibice bitari bisanzwe biberamo imirwano, ahubwo mu 23 yabyegereye kugira ngo itego ari wese uko yari izi neza ko igisoda cy'u Burundi kizagerageza kwinjirira mu bice bisa naho bikikije uyu mujyi wa Uvira. Ubu tuvugana twavuga neza ko izi ngabo z'abarundi zakoze igisa naho ari ugusura tere ndetse bakagenda bareba aho bazajya banyuza zimwe mu ntwaro zizaba zitegeye ibice bitandukanye birimo igisirikare cya 23. Ibi rero nibyo byaje gutuma benshi mu barwanyi b'abarundi baza guhabwa misiyo yo gucunga umutekano w'uyu mugabo ufite ubunararibonye, Kapiteni Etienne w'imyaka 42 nk'uko amakuru yagiye abitangaza, dore ko hagaragaye namwe mu mafoto yagomeje kugenda acicikana ku mbuga ngurukana bumenyi. Ubu rero hagaragaye ikimeze nk'aho ari ugutungurwa ndetse no kudakora ibintu uko byakabaye bikorwa mu buryo bwa gisirikare. Ubusanzwe iyo hari umuyobozi nk'uyu Afande ukomeye cyane bagomba kumucira inzira, hakoherezwa itsinda risa naho ari ry'abasirikare b'abakomando bajya kureba imbere niba nta kibazo gihari, ko kandi baba biteguye guhangana mu gihe bakubitanye n'umwanzi batari biteguye. Ibi nta byakozwe kuko bumvaga neza ko ibintu ari amahoro. Nicyo cyaje gutuma rero uyu mugabo aza kwisanga mu ntambwe 18, ndetse ibyaje gutuma hahita hasangwa abasirikare ba 23 bari binyegeje mugabo mu bice bisa naho bigoye kumenya aho bari, bitewe nuko aba basirikare b'abarundi kandi batari bohereje itsinda ry'abasirikare basanzwe bagenda ari 4 cyangwa 6 kugira ngo bamenye niba nta mwanzi uri imbere. Haje kubaho ikimeze nko gutungurwa ku buryo bukomeye cyane, kuraswa imodoka itiraswa n'amapine, maze kugira ngo uyu mugabo ayivemo biza kugorana cyane. Ubwo yageragezwaga kunyuzwa mu muryango wo ku ruhande rwo hepfo n'abamucungiye umutekano, niho yarasiwe ndetse umurambo we ugwa mu muhanda. Bamwe bavuga neza ko 23 ikimara kubona neza ko imaze kubarasa, haje igifaru cyayo. Amakuru akavuga neza ko gishobora kuba cyanamunyuze hejuru, kuko hano hari hamaze kuba ikimeze nka jamu, imodoka zigera kuri 3 zose ziri mu muhanda, zimwe zangiritse, amapine yatobaguritse nyuma y'imirwano yari imaze kuhabera. Abasirikare bananirwa gukura umuyobozi wabo hano ku kibuga cy'imirwano. Byose biri kuba ndetse bikaba bikurikirana ndetse bigakomeza kugenda bitera benshi cyane kwibaza ikiri kujya mbere mu ngabo z'u Burundi zikomeje kugaragara nkaho nta mbaraga zifite, ndetse zikagaragara nkaho bisa naho ari ukurwana byabihishe. Ubu tuvugana rero abarwanyi b'u Burundi bakomeje gusa naho batsindwa mu mpande zose, ariko urupfu rwa Kapiteni Etienne we rusa naho ruri buze kuvugisha benshi cyane. Nyuma y'urundi rupfu kandi bivugwa neza ko ari umusirikare ukomeye cyane mu gisoda cy'u Burundi Lieutenant Kano nawe wiciwe muri ibi bice, ariko ibice bikaba atari ibice bimwe, ariko byose ni muri Fizi ugana mu mujyi wa Uvira. Nanone reka twihute cyane twigire muri Plaine de Ruzizi mu nkengero z'umujyi wa Uvira, ahakomeje
hakomeje kumvikana ikimeze nk'aho ari amasasu y'imbunda nini. Amakuru yamenyekane neza ko hari ingabo za M23 zari zagabweho igitero n'abawazarendo ndetse bari kumwe n'ingabo z'Abarundi, ariko bisa naho cyari igitero kidakomeye cyane, ahubwo M23 yakoresheje imbaraga z'umurengera kugira ngo abangaba ibasubize inyuma ndetse ibakubite nta mpuhwe. Ibi rero byakozwe ndetse binagerwaho kuko abasirikare benshi cyane ba wazarendo bagaragaye birukanka amasigamana, abaturage nabo babahinduru mu bice bagendaga banyuramo. Amasasu yababanye menshi, M23 itangira gukoresha ibimeze nk'aho ari ibiroketi yakubitaga mu bivunge byabo maze bakagwirirana nk'ubushwiriri. Ibi byose bikomeje kugenda bigaragaza ko M23 ihagaze neza mu bice byayo ndetse nta wagomba kuyisukira uko yiboneye. Ubu tuvugana rero amakuru yagiye hanze, aravugwa ko M23 yamaze kubacakira ndetse bafite aga video k'amasegonda 3 kagufi cyane. Umwe mu bazungu arimo avuga mu rurimi rw'icyongereza ati "Dokirazi" cyangwa se ntimutwice, kuko bisa naho yari afite ubwoba bwinshi ndetse bamwe batakambaga bavuga neza ko bafite imiryango basize iwabo, nyamara birengagije amagambo yavuzwe na Lieutenant Colonel cyangwa se uwahawe amapeti nyuma yo gutabaruka. Uyu nta wundi ni Wiringoma, wari umuvugizi wa M23 wakundwaga na benshi, wabwiraga abazungu ko barimo barwanira amafaranga nyamara bo bari kurwanira ubuzima bwabo ndetse n'uburenganzira bwabo. Aba rero basa naho ibi batabyibuka, niyo mpamvu bari gutakamba bavuga neza ko bagiriwe amahirwe bakaza kurekurwa bagakurwa kuri ubu butaka, bishobora kuza kuba bituma bagira uko basubira mu gihugu cyabo ndetse bagasanga imiryango yabo, ariko kandi bisa naho bitari buze kongera kwemerwa kuko M23 isa naho yarakaye cyane. Kandi biraza kugaragaza ko hari abacancuro benshi bamaze gufatwa muri iyi minsi. Aba rero bari kugenda bavuga systeme y'imikoreshereze y'intwaro zikoresha ikirere byinshi cyane mu mabanga y'igisirikare cya leta ya Congo n'Abarundi byamaze kugenda bijya hanze. Ibintu bisa naho bitoroshye cyane, nkwibutsa ko abacancuro benshi cyane bagiye baza muri iyi minsi, bagiye binjira ku butaka bw'u Burundi neza ku kibuga cy'indege Ndade International Airport cyahari Bujumbura, maze bakaza bakerekeza ku butaka bwa Uvira. Bisa naho Burundi bufite akaboko kanini cyane mu kohereza ndetse no kuzana aba bacancuro kuko byagaragaye. Ubu rero nta mbabazi zisa naho zijyari ku ruhande rwa M23, isa naho yarakaye cyane, irimo iratanga isomo rikomeye cyane ry'urugamba ikubita itababarira. Ibintu birakomeye. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Congo bakomeje kwibaza inkuba irimo ibakubita, bakomeje kandi kugenda bitana ba mwana mu bijyanye n'ibikorwa biri kubatungura. Ibice bitandukanye ingabo za leta ya Congo zibarizwamo bikomeje kumvikanamo amasasu menshi cyane, babivuga neza ko hari udutsinda twamwe mu basirikare ba leta ya Congo barimo basubiranamo na wazarendo ku bijyanye no kutumvikana, bikarangira nabo ubwabo bari kurasana hagati yabo, ikigaragaza kuri urugamba kurutsinda bigoye. Ubu rero inkuru ikomeje gucicikana, n'inkuru yerekana neza ko M23 irimo irahiga uwitwa umukamanda, apfa kuba ari umuntu ukomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo n'abacancuro, kuko iri banga ryakomeje gufasha izi ntare za Sarambwe mu gukomeza kugenda zirwanaho, kubera ko zamaze kugenda zica abami maze abasigaye bagakomeza kugenda batatana. Iyi system irimo irakoreshwa mu buryo budasanzwe, aho M23 ikomeje kugenda ikora izi operation kandi zikagerwaho mu gihe abasirikare benshi cyane b'Abarundi ndetse n'ingabo za Congo mu gutakaza abayobozi buri munsi, abasimbuwe nabo bagakorwaho ibitero bikomeye cyane kugeza no ku bacancuro. Ibi byose byagiye bigaragaza ko abacancuro ndetse n'abasirikare b'igisirikare cyaje gutanga umusada bose ubuzima bwabo buri mu kaga, tutibagiwe n'abayobora urugamba ku mpande zombi. Ibyo M23 yakomeje kugenda ikora, uyu mugabo bivugwa neza ko yishwe, ariko urupfu rwe rukaba rwabaye nkaho rutungurana cyane. Bamwe bavuga neza ko hashobora kuba harimo akagambane ka bamwe mu bamurinda. Bati niki gishobora kuba kugira ngo ufite ipeti rya Lieutenant Colonel cyangwa se Lieutenant Colonel
aze kwicwa ku rugamba. Ese uyu nguyu ko atajya ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo arasane, ninde wamugambaniye? Ibi byose nibyo nkubwira, ariko bisa naho atari n'akagambana ahubwo ari ubwenge budasanzwe M23 yongeye kwifashisha kugira ngo ibashe kugarika ndetse no kugenda itsindura urugamba. Ni inkuru ndi bukubwire nkayigusesengurira akantu ku kandi, maze ukaza kumva urupfu rw'uyu musirikare. Binavugwa neza ko umurambo we wananiwe gukurwa ku kiwanja, ukaza gusigara ndetse abaturage bakaza gutungurwa no kubona umugabo nk'uyu ukomeye. Bivugwa neza ko benshi bari banamuzi, kuko biriya bice abasirikare b'abarundi benshi baza kubikontorora basa naho bamenyekana mu baturage, bakajya bavuga ngo Afande Muzinga cyangwa se n'aba basaga n'abamwungirije. Umurambo we kubona mu muhanda usa n'uwarenzweho n'ivumbi. Ibi bisa naho abamurashe bari bafite guhangana na bagenzi babo bari kumwe n'uyu musirikare, ibyatumye umurambo we udahita ukurwa ahangaha, maze n'abari bari kumwe nawe bakirukanka amasigamana, kuko rwari urugamba rukomeye cyane. Ibi nabyo byateye agahinda benshi no kwibaza atese koko ni M23 yamurashe cyangwa ni bagenzi be bamugambaniye. Abandi bati nta wagambanira koroneri ku rugamba, kuko koroneri ntabwo aba ari imbere ari kurasana, ahubwo ni imwe mu bice abagenda yerekana azi neza ko bitarimo imirwano ndetse bigoye ko hadu yahagera, maze agenda atanga amabwiriza y'uko bagomba kwitwara. Uyu nyine yapfuye, ntabwo turi bubitindeho, ahubwo reka nkubwire uko mudahusha wa M23 nuko operasiyo kose yagenze, maze Abadede bisanga mu muriro ukomeye cyane, batabasha kudefanda umuntu nk'uyu ukomeye mu gisirikare cyabo. Ingabo za Congo nazo ntabwo zabashije gukora role yazo zari zahawe, kuko zari zabwiwe neza ko zigomba gupanwa, maze ibice byose umugabo aza kugenda anyuramo bikaba ari ibice byizewe mu mutekano. Ariko se ingabo za Congo ko zinyuriye inzira imwe musururu, maze biza kurangira uyu mugabo igice yanyuragamo n'abamucungiye umutekano birangiye bisanze bageze mu bice M23 yari yateguyemo iyi operasiyo, biza kurangira arashwe. Ibintu ntabwo byoroshye. Ubu tuvugana bombori sambaratika zikomeye cyane zo ku rwego rwo hejuru zahise zitangira hariya ku butaka bwa Fizi no mu nkengero zaho ibice bitandukanye. Amakuru aragaragaza neza ko byamaze kwibasirwa n'amasasu menshi, aho bisa naho aba basirikare bananiwe gutabara mugenzi wabo, bahise bagira umujinya ukomeye, ndetse nyuma yo kunanirwa gusevinga ubuzima bw'umuyobozi wabo mu buryo bw'amaherere, batangiye kurasa mu baturage. Bigaragara nkaho ari umujinya ndetse n'igikorwa cy'urugomo gikomeye cyane. Abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bagombaga kugaragara muri ibi bikorwa byo muri Fizi, kuko byagaragaye neza ko hano muri Fizi bisa naho hariho ingabo za leta ya Congo zisigaye zipangira urugamba ndetse n'abarundi. Hanagaragaye General Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'Uburundi zose. Ubu rero uwasaga naho ari umwe mu nkingi za mwamba ukurikira General Muzinga ukuri ibikorwa bya gisirikare by'izi ngabo z'abarundi ku butaka bwa Congo, akaba n'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka z'Uburundi. Ubu ngubu nawe ubu ari mu marira General Muzinga nyuma yo gutakaza uyu mugabo Lieutenant Kano ukomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Bivugwa neza ko yari afite skills zijyanye n'intambara ku rwego rwo hejuru. Uyu yamaze gupfa, ariko kandi ibintu ntabwo byoroshye. Ibice bitandukanye bya Uvira haragaragara imodoka z'abarundi, bamwe bavuga neza ko zisha naho ziri gusubira inyuma mu bice bigana ku mupaka wa Kavimvira. Abandi bakavuga neza ko ari patrouille nafu iri gukorwa mu mujyi wa Uvira kugira ngo hakurwemo bamwe mu bashagire ndetse bafatwa nk'ibyitso bya M23. Nyamara ukuri kwamaze kumenyekana neza ko abarundi batangiye gushyirwa bimwe mu bikoresho bari kubicikisha kugira ngo M23 itaza kongera kubatungura ikabitwika ndetse cyangwa ikaba yabibambura, mu gihe bamwe bavuga neza ko abarundi uru rugamba kurutsinda nabo bitaborohera, kuko nibi bikoresho bari barazanye kuri front line bagomba kwifashisha barimo babisubiza inyuma. Bivuze ko n'imipango bari bafitiye amaze kugenda ihinduka. Ibyo benshi bafata nkaho ari igisirikare cy'u Burundi cyananiwe guhagarara mu ngamba. Ibintu ntago byoroshye na gatoya. Ubu ndakubwira neza ko ikitwa Poezi Roma 23 nyuma yo kumenya neza ko hashizwe ingamba nshya z'igisirikare cya leta ya Congo n'abarundi bose bashaka kuza kuyisubiza, ndetse ngo bakoresheje imbaraga z'umurengera zirimo n'iza drones.
bisa naho 23 nayo yaje gufata intwaro ziremereye cyane zishyira kuri iyi misozi yitegeye ahangaha, kuko kwafata bisa naho bigoye, maze ikajya irasa uturutse imbere n'inyuma wese ushaka kwinjirira ibi bice kugira ngo ikomeze kugenda ihakontorora, nk'uko bikomeje kugenda bibafasha abasore b'intare za Sarambwe n'amadubu gucunga umutekano w'abaturage muri ibi bice. Itumanaho ry'ikibuga cy'indege risa naho ritari gukora ndetse rimaze iminota myinshi cyane ryavuyeho, aho bagaragaza ibimenyetso byerekana neza ko ubu igisirikare cy'u Burundi gisa naho kigowe ndetse cyananiwe kuba cyakora buri kintu cyose kugira ngo babashe kugarura data ndetse n'amakuru yamaze kugenda. Ubu tuvugana aba IT ba Bujumbura bahagurukijwe ndetse n'abandi bose b'abatekinisiye kuri iki kibuga cy'indege kugira ngo baze kureba icyatumye amabanga menshi cyane ari kujya hanze, ndetse iki kibuga cy'indege bikaza kugaragara neza ko communication yacyo ishobora kuza kuba iri gukoreshwa n'abandi bantu bataramenyekana. Ibyinjira n'ibisohoka hano amakuru yabyo yamaze kumenyekana, raporo yose n'ibyavuzwe byamaze kujya hanze, bisa nkaho arimo 23 iri gukorana n'iyi mitwe ya FNL ndetse na Red Tabara, ntabwo biramenyekana. Gusa niko leta y'u Burundi yatangiye kugenda inuganuga ivuga neza ko abayirwanya bafite ubushobozi bukomeye cyane, ngo arimo 23. Gusa 23 yo ivuga ko itarwana n'ingabo z'u Burundi, ahubwo ko igerageza kwirwanaho mu gihe izi ngabo z'u Burundi zayiteye ku butaka bwa Congo, ku butaka bwa kavukire, ndetse ikagerageza yirwanaho, ndetse ikaba yarafashe umwanzuro wo kujya nabo ibatera kugira ngo intambara ireke kubera mu mihana ituyemo abaturage. Ubu tuvugana rero uwitwa General Prime Niyongabo ndetse na General Muzinga, aba bose bakora ndetse akazi gakomeye cyane mu bijyanye no kuyobora izi ngabo, yaba General Muzinga uyobora ingabo zirwanira ku butaka ndetse na General Prime Niyongabo uyobora, ni ukuvuga ko ari umugaba mukuru w'ingabo, umushikiranganji mukuru ndetse n'abandi bayobozi nyine nka Minisitiri w'Intebe. Abo bose bafite inama ikomeye cyane, inama y'igitaraganya bahamagajwemo na perezida w'iki gihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, wakomeje kugaragaza neza ko igihugu cye cyamaze kugenda kigirwa indiri y'abanyabyaha. Ubu tuvugana amasoko menshi cyane ku butaka bw'u Burundi amaze gushya ndetse akomeje kugenda ashya umunsi ku munsi. Ibi nabyo biri kugaragara nkaho ari icyuho gikomeye cyane kiri muri iyi leta y'u Burundi, aho benshi bakomeza kugenda bavuga neza ko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi yananiwe kuruganiza, adafite ubushobozi bwo guhangana, ndetse ibikoresho bisa naho ari hafi ya ntabyo, ariko abasirikare yakomeje kubamarira ku butaka bwa Congo nk'uko bikomeza kugenda abigaragazwa. Ariko kandi igihangayikishije ubu tuvugana Bujumbura bisa naho iri mu kangaratete, kuko benshi barabona byinshi cyane ariko ntabwo bari kumenya ikiri kujya mbere mu bijyanye na systeme zikoresha ikibuga cy'indege, byatumye nyine n'amabanga akomeza kugenda ajya hanze, ibyinjiriye kuri iki kibuga ibyatangajwe. Ubu tuvugana rero amakuru avuga neza ko perezida w'iki gihugu cya Congo nawe akomeje kugenda ahamagara perezida w'igihugu cy'u Burundi kugira ngo amubaze ikibazo cyamaze kuba, kuko hamaze kugaragara amakuru ko ibijyanye n'ubutasi bw'igisirikare cya 23 gishobora kuba gifite amakuru ajyanye n'ibyo Tshisekedi yagiye yohereza kuri ubutaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Hakagaragara rero byinshi cyane mu bisa naho hari ibimenyetso bivuga neza ko ubu abasirikare b'u Burundi basa naho bo bari gushira ku butaka bwa Congo, ariko kujyana y'abandi biri buze kugorana, kuko bamaze kuvumbura neza ko 23 yakomeje kubajirisha, aho bw'iyi mitwe yitwaje intwaro yaba FNL ndetse na Red Tabara bakaba baramaze kwiyubaka ku buryo igisirikare cy'u Burundi nacyo gikwiye kugenda kikarinda imbibi z'igihugu cyabo nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa. Ibi byose biragaragazwa muri raporo yamaze gushyirwa hanze n'igisirikare cy'u Burundi, yerekana neza ko harimo crise ikomeye cyane, umubare muke w'abasirikare ndetse ibikoresho byinshi byamaze kwangizwa, bimwe byarafashwe ibindi biratwikwa, ndetse ibindi byakoreshejwe ku rugamba mu guhangana na 23. Ibi rero byose barakomeza kugenda abarundi babyekeka kuri perezida w'igihugu cyabo, bavuga neza ko yakomeje kubarangarana, nyamara akirengagiza neza ko amatora y'umukuru w'igihugu asigaje amezi makeya, akaza kuba ashobora kutagirirwa icyizere n'aba Barundi.